عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روحه صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu bai'i tasawiri utawi iki ku nerangaken bab nerangaken adol pira-pira gambar garis miring patung. Jadi surah niku sing dikarepno nek mriki tasawir utawa taswir niku adalah gambar sing hasil lukisan utawa patung. Allati laisa kang ora ana aku fiha ing dalem at-tasawir apa ruhun ruh. Jadi perbedaan nih, nek foto niku dikiasno nanggene kaca. Mon surah nggih menika hasil lukisan atau hasil pahatan sarupa patung, aneka sebeda larangan untuk diperjualbelikan dan menggambar, melukis atau membuat patung nika hukumah haram. Nah, kita bi fotografer tukang mutu karena kasah tak menyerupai deka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mengambil dari bayangan atau pada aki bereng napa akacah. Nah, kita bereng napa ngelukis, ngebai baca dari awal sampai akhir. Ya, utawa ngebai patung dari cetak kada sampai ke bawah atau dari bawah kada sampai dek cetak. Baik. An Sa'id bin Abil Hasan saking Sayyidina Sa'id bin Abil Hasan qala dawu sapa Sayyidina Sa'id bin Abil Hasan kuntu ana sapa ingsun ana iku inda Ibni Abbasin ana ing sandingi Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karone Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas nikah walaupun umur ki relatif ngode, sangat ngode, masih muda, tapi ampun nanti julukan min habris sahabah atau min kibaris sahabah, termasuk pangraja-pangrajana para sahabat kini di antara Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas kadinta oleh doa langsung dari Nabi, Allahumma allimhu ilmat ta'wil. Ya Allah, Abdullah bin Abbas kadinto paringin ilmu anyame ilmu ta'wil, ilmu seta bagi kecuali orang-orang tertentu nyaman ilmu ta'wil. Bener tafsir tapi nama ta'wil. Allahumma allimhu ilmat ta'wil. Yang kedua Kanjeng Nabi dekat Sayyidina Abdullah ibn Abbas.
id atahu dumadaan teko hu ing Sayyidina Abdullah ibn Abbas sapa rajulun siji wong lanang. Faqala moko matur sapa rajul, ya Aba Abbas, he Aba Abbas, inni sak temene ingsun iku insanun menungso. Innama ma'isyati angin pastine utawi pangupo jiwa ingsun, yakni penggawean ingsun, ma'isyah sing hasil kerjaan niku gawe blonjo, gawe mencukupi kebutuhan rumah tanggae. Innama ma'isyati angin pastine utawi pangupo jiwa ingsun iku min sun'ati yadi, saking penggawean tangan ingsun, yakni hasil melukis, menggambar. Wa inni lan sak temene ingsun iku asna'u agawe sapa ingsun hadhihi tasawira ing ikilah pira-pira gambar. Takon nang kene Sayyidina Abdullah bin Abbas wong lanang niki. Lek di hadits niku diterangno rajulun ata rajulun qoma rajulun ngoten niki biasa jenenge ndak diweruhi sapa jenenge. Wong sing ngarang-ngarang ketok. Markane di anak di napa didhawuhna atahu rajulun. Faqala mongko napa takon nang kene Sayyidina Abdullah bin Abbas niki takon. Innama ma'isyati yang pastine utawi pengupo jiwa ingsun iku min sun'ati yadi, saking penggawean tangan ingsun. Wa inilan sak temene ingsun iku asna'u gawe ingsun hadi tasawira ing ikilah pira-pira gambar. Faqala mongko jawab sapa Ibnu Abbasin Sayyidina Abdullah bin Abbas, la uhadditsu ora bakal nyeritakaken sapa ingsun ka ing sira illa ma kejaba barang sami'tu kang tau krungu sapa ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu napa sami'tu kang krungu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Yaqulu halidawu sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku sawwara lamun gambar sapa man suratan ing siji gambar, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku mu'adzibuhu ngadab nyiksa sapa Allahu ing man sawwara hatta yanfukha sehingga napa niku nyebul, hatta yanfukha sehingga nyebul fiha ing dalem, hatta yanfukha sehingga nyebul sapa si eman fiha ing dalem surah ar-ruha nyebul ing ruh ambaan. Walaisa lan ora ana sapa man, ora ana iku binafikhin kang bisa ngelebokno ruh. Tegese ngelebokno ruh niku nyebul niku maknane napa? Ngelebokno ruh. Walaisa lan ora ana sapa man, ora ana iku binafikhin kang bisa ngeleboni ruh fiha ing dalem surah abadan ing dalem saklawase. Faroba mongko wedi sapa ar-rajul wong lanang sing takon niku, krungu jawabane Sayyidina Abdullah bin Abbas kaya ngoten niku, siksaane kangge wong sing gambar, kangge wong sing melukis niku. Faroba mongko wedi sapa ar-rajul wong lanang sing ittakhadha sing gambar wal bai'alan ngedol hasil gambare niku. Faroba mongko wedi sapa ar-rajul wong lanang robwatan kelawan wedi temenan syadidatan kang banget, wasfarra lan pucet apa wajhuhu wajai rajul. Faqala mongko ngucap faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Abdullah ibn Abbas, waihak
Waihak mesaaken ingsun ka ing sira. Saakeni keneser waihaka saaken sapa ingsun ka ing sira. In abaita lamun mampang sapa sira. Mampang tegese ndak gelem. Waihaka mesaaken ingsun ka ing sira. In abaita lamun emoh mampang ora gelem sapa sira illa antasna'a kejaba agawe gambar sapa sira. Lek wis pancen ndak ana pekerjaan maning kon. Isomu cuma gambar, isomu cuma ngelukis. Fa'alaika mongko netepono sapa sira bihadza syajari kelawan apa jenenge ikilah gambar wit-witan. Wa kulli syai'in lan saben-saben suwiji-wiji laisa kang ora ana iku fihi ing dalem kulli syai' apa ruhun ambean ruh. Aniki ana wong takon nang Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Riwayat saking Sayyidina Sa'id bin Abil Hasan, moro-moro ana wong rawuh nang ngene Sayyidina Abdullah bin Abbas tanglet. Ya Aba Abbas inni insanun innama ma'isyati min sun'ati yadi wa inni asna'u hadhihi tasawir. Pripun hukume niki kula niki penggawean kula niki ma'isyah kula niki pelukis. Sun'atul yadawiyah, penggawean kula mbek tangan. Kula ini alako hasil karya tangan kaula, keterampilan. Wa inni asna'u hadhihi tasawir. Nah kula niki gawe gambar sing koyo ngeten niki. Yani didudono nang ngene Sayyidina Abdullah bin Abbas niku hasil karyae ternyata napa? Gambar menungso. Orang yang gambar, lukis, atau patung. Sayyidina Abdullah bin Abbas tanya ki aneka asompa sing kok tak jawab apa kecuali apa saya jawabakin ke Andrea adalah jawaban saya pernah jawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ben sing kok ngiding secara langsung dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Man sawwara suratan sapana orang agambar situng gambar melukis atau memahat patung fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruh maka kuakku orang yang bakal seksa dina Gusti Allah untuk abriknya beda hasil karyana lukisan saya lukis patung saya gawe gelek esek setinen Gusti Allah paki soro hasil karyana hasil gambar ben hasil pahatan dari kaju beneka soro ebri nyabeh soro paudi walaysa binafikhin fiha abada sedangkan orang jadi ya tak mungkin bisa beri nyabeh abadan selamanya tak mungkin mustahil tak ada orang yang bisa beri nyabeh kejaba Gusti Allah syadid kerang nika jawabnya nika al-musawwir innama yastahiku hadal adab ala taswiril hayawan saya maksud Sayyidina Abdullah bin Abbas aneka adalah seksaan kang kui orang se agambar hayawan atau menggambar manusia hewan manusia pada pokoknya sebagai kehidupan mano jeren ngelukis mano, ngelukis jeren, ngelukis hewan, ngelukis orang atau patung si aroba orang, aroba hewan si hasil napa si dari kaju gila pada nika aneka seksa nengak nika kuaku nengare kiamat bahwa orang nika bekal seksa tining Allah subhanahu wa ta'ala untuk abriknya dek hasil karyana ingki beneka lukisna bener tak mungkin mampu ya payah ya lesoh repoh terus soro nyerepoh nah, mangkana mun pacet can Sayyidina Abdullah bin Abbas mun pacet be'n rialakona ngelukis maka hendaklah ngelukis
setadanya bener jamadat ya taswir jamadat saya maksudnya setadanya bener panapa neka kaju dabun Sayyidina Abdullah bin Abbas ya ban mon pacat riyah lakonaka ke fa'alaika bihadza syajar kelaban kak bungkaan wa kullu syai'in laisa fihi ruhun mungkin gunung mungkin langit bumi atau betase tidak sampai menggambar mungkin ini kepenting nih kada anak-anak kulibi sampean nih kak di anak saya senang menggambar tidak sampai menggambar orang dosa nih kak ngebay ten lalak be tak oleh ten lalak palsu tak oleh cak tak ada ten lalak pas mau beda ten lalan haram nih kak sebab nih kata ten lalak nih kepangiran saya kebay mau nak kebay ten lalak cak ten lalak ten sapi sakale malih rajo tompel je nyaman atau membuang sesuatu sepajan aban tak mampu ales buang masalan bulun kece tak oleh ni kah lamun obu saja obu orang pacet lah obu ni kepacet sunai ketok koko ya sunai ketok iki lah ales ni kasih bermasalah ngalah kuli hal ni ke hadits narangaki napa keharaman ngelukis jadi mun sampean ndek lukisan cek pajeng ruah apa boleh saya lukis saya ngelukis sering setia saya lukis Syekh Abdul Qadir Jailani dari gak mau nengah Syekh Abdul Qadir ngelukis Syekh Abdul Qadir Jailani ngelukis dari di orang lukis sering saya adalah beda dua mun jangan gula situng haram ngelukis sebab taswir akabai gambar saya neng gambar ni kepada kehidupan orang nega pun haram nega dosa nih kambonan. Nomor 2 takdzib congoco. Syekh Abdul Qadir bersih abromoan. Beda si ala kenan, beda si macam-macam ponan gambar Syekh Abdul Qadir. Lah ini kecek paceng nih kah. Napa boleh gambar khulafaur rasyidin. Gambar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, gambar Sayyidina Uthman, gambar Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cek paceng ruah apa? Hasil lukisan ruah. Lah ngelukis ini hanya sekadar napanya mana? Lukisan ini hanya ngarang. Merepat adaya, elong adaya, lesan adaya, cangkem adaya ki. Aneka mun tak ada kehidupan Ustaz tak ada cetak kah? Tak apa tak ada cetak kah? Sebab tak mungkin odi mun ada cetak tak mungkin odi gambar ngelukis orang tanpa kepala ngelukis hewan tanpa kepala mun tak ada betul tetap odi beda orang odi tak ada kebenar beda Pak tak ada tanang ya tetap odi tak ada sokon lagi juga tetap odi jadi cetak resi adalah kehidupan, jadi menggambar sesuatu, menggambar orang ataupun makhluk hidup, sekak dinto bede cetak kah? Mungkin Nabi tak salah neng kitab Ihya nih kayak terangake Nabi tak salah. Walaupun tak ada cetak tetap tak oleh, tetap taswir nih kenyaman hukum. Nih keseksa nih kekuaku orang se menggambar nikah, orang se ngelukis nikah. Sekse kuaku daerah masek sana soro nyerepo nyabeh soro abri nyabeh ya tak mungkin abri nyabeh cek nyabehnya dari Gusti Allah dalam hadis qudsi Allah taala debu waman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fayakhluqu dzurratan aw liyakhluqu habbatan aw sya'iratan Dabun Gusti Allah hadits qudsi Allah taala debu waman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi Dabun Gusti Allah siapa yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan sesuatu seperti ciptaanku apa beda orang selebih dengan ngaja enggak orang se menciptakan sesuatu se menandingi tang ciptaan ini ke zalim nih berarti apa
teropa ada ciptaan pangeran gimana kan nyabah berdesa nyabah fayakhluqu dzurratan aw liyakhluqu habbatan aw syairatan mon pacet orang neka agam ber makai soro agam berdarah satu biji habbah satu biji ya aw syairatan atau gandum ngemper padi ngemper sabe ngemper kajuan ngemper pokon joreng bite bareng foto ini kebene lukisan bene hasil karya neka pada aki bareng kaca jadi orang akaca sampai akaca neng kaca nih kala akaca neng kaca lagi pada bi foto keng sebagian ulama se warok termasuk Romo Yahya Hashim podokaton tak gelem ke foto nih tak pajeng sareng Romo Yahya Hashim dalam ini kata ada foto karena termasuk surah termasuk taswir jan Debuni Hashim Al Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf dalam Habib Ja'far tak ada foto noreng napa neka pananggele napa neka foto kula toman masuk ke kamar Al Ustaz Al Habib Taufik saben ternyata banyak foto keng tak pajeng tompo beda foto keng tompo sabe lencak nih kayak sabe di dalam kamar nih kayak sabe tak pajeng karena beliau kabeter karena beda sebagian ulama walaupun foto termasuk anyama surah termasuk anyama lukisan ya Habib Abu Bakar Gersi enten seneng ke foto Pak Habib Soleh Tanggul seneng ke foto pajang foto ini kan Habib Ja'far tak kesokan Romo Yahya Hashim tak kesokan pajang foto ini tak kesokan mon foto ulama apa dia cek foto nakak ke ya foto nyara nih sabe foto tulengan nih sabe ya ada guna apa ada barokan aja dia foto penyanyi pemain sepak bola cek pasang dia mau pasang foto para ulama Romo Yahya Hamid Pasuruan foto Habib Ja'far bin Syekhan seneka jadi napanya mana seksa nani kebaca dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al musawwirun sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah al musawwirun adalah orang yang tukang menggambar karena nyeropanin ciptana Gusti Allah gemper beto ngemper jamadat se atos be tak apa-apa cek orang cek makhluk aroba orang atau hewan sebedanya bener pokok cuko masalah cek ke gemper cek ngelukis cek lukis gimana ngelukis selain apa neka selain makhluk bernyawa berdasi ada bu dalam hadis lain seksa neka kuaku esoro maodi hasil lukisan patung neka kuaku bi Gusti Allah Subhanahu wa taala seksa neng gimana neka esoro ngodi innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum orang-orang sakebai napanya mana melukis nih kak kuaku napa beda perintah odiin je hasil karya naban odi jadi odi ya tak bisa ngodi dari cereng benih pangeran mon pangeran bisa ngodin bisa mate Gusti Allah le hasil karyana sangkuna nih kak monggo mon pacet orang rada bagus hasil karyana nika pokon hindarin aroba orang nika aroba makhluk ciptaan aroba orang otabe hewan hindarin lainlah bebas boleh lukisna khulafaur rasyidin Sayyidina Ali lukis Sayyidina Abu Bakar lukis Syekh Abdul Qadir lukis pas jual haram nikah ya nikah hadis kenapa dalilun ala tahrimit taswir hadis nikah menjelaskan tentang apa
Ini pendapat Imam Ibnu Hajar, hadis nikah menunjukkan dalil ala tahrimi taswir. Pendapat Imam Ibnu Hajar nikah hukuma dalil haramah at-taswir, menggambar makhluk yang bernyawa. Ya. Adapun Al-Imam An-Nawawi termasuk ashabu Syafi'i, qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama asy-Syafi'iyah taswiru suratil hayawan haramun syadidut tahrim. Menggambar hewan itu haram, bahkan haram syadid, haram sarah. Dosa rajin nika. Wa huwa minal kabair. Nika pendapat Imam Nawawi nika. Wa huwa minal kabair. Nika termasuk dosa rajin nika, Pak. Agem beroreng, agem bermakhluk hewan sebernyawa nika beneka haram syadidut tahrim, sarah haram wa huwa minal kabair. Pendapat dari Imam An-Nawawi. Ya. Karena apa? Karena melihat ancaman-ancaman seetarangaki nika begitu besar ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka pun nyeropanin fasun'atuhu haramun bikulli halin li'anna fihi mudahatun li khalqillah. Baik mereka menggambar neng tembok fi thawbin neng pakaian pada bayi gambar neng pakaian au bisatin neng tembok au dirhamin atau beneng logam au dinarin atau beneng dinar au fulus atau neng napanya mana PC au inain neng beda au haitin tembok wa ghairiha. Menggambar orang neng tembok, menggambar orang neng pakaian neng kaos. Adapun mau nganggu ya tak masalah, tapi menggambar nikah, menggambar nikah, terjerat hukum. Gambar ontah, gambar sape. Adapun ada kehidupan, ada namanya mana adanya benar. Adapun lain hewan, lain manusia, maka falaisa biharamin, maka hukumnya tak haram kata beliau. Ya. Anda mau begitu ketat ekocak kabair. Pertama, Allah Ta'ala kala adabu man azlamu, siapa orang yang paling ngani ngaja. Dabun Gusti Allah. Wa man azlamu mimman dhahaba bi khalqin ka khalqi. Dabun Allah Ta'ala, siapa lebih zalim tenimbang orang saya nyiptaaki ciptaan yang ngatang ciptaan jan Gusti Allah. Kan berarti ini pun pada pun Allah Ta'ala ngancam munggu nih kan. Karena pun nandingin gaweane pangeran jan Gusti Allah. Kemudian alasan kedua, pertama karena alasan waman adzlamu mimman dhahaba khalqi min khalqi ka khalqi dabuna Gusti Allah Subhanahu wa taala bi khalqin ka khalqi. Nomor dua karena beda ancaman yang kibaneka adab seterus menerus tak buambu sampai bisa menjaga maodi hasil gambar. Jadi mau tak ada jaga teh pambu seksana. Sedangkan orang tak bisa menjaga. Loh karena begitu sarana begitu dahsyat seksana maka ekocak minal kabair. Ben boleh ekocak asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Ekocak asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi ini kan yang hadis ini kan. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Adapun orang-orang yang paling sara seksana para pelukis orang ngelukis orang atau ngelukis hewan. Hindari nih kak. Jadi anak-anak kulebik sampean harus oning nih kak. Mau gambar jak gambar orang, baik tembok ataupun kelampi ataupun kertas apapun. Benih hanya sekedar neng telubeng, kelampi, kaos, tembok, logam, beda, gelas, pereng. Bencukan neng compok nih kemun ki beda lukisan, neng compok nih kemun ki beda patung, korse biasa sebenarnya nih kan. Gambar olar, gambar naga, neng korse, gambar mano, merak. Le malaikat rahmat nih tak masuk dek bungkum di dalam nih beda patung nih kan.
tak masuk. Non foto, sebagian ulama senang ke foto, sebagian masyayikh lebur ke foto. Karena setannya keburu dari jeng bejengnya Sayyidina Umar. Inna syaitana la yafirru min dhilli Umar. Dan kanjeng Nabi setan je buru dari jeng bejengnya Sayyidina Umar. Wa inna syaitana ma salaka Umar fi fajjin illa wa syaitanu salaka fi fajjin akhar. Saking dari takon ke Sayyidina Umar asalepan bi Sayyidina Umar ya tak gelem. Beda jeng bejeng Sayyidina Umar, setan je buru. Lah jeng bejengan je pada aki bereng foto. Foto ulama, bener foto penyanyi. Bener foto orang-orang sefasek. Apa boleh foto orang seiman tak pada, agama tak pada cek paceng dia. Paceng mulai paceng ke foto ulama, foto habaib, foto kiai, para masyayikh, guru-guru kula ben panjenengan sahabat pasang foto. Kor cek foto se ne benih, cek foto anak abang kang ni sahabat. Abang kang anak laki, tepak kemer wae foto, sahabat paceng, are mak derman karupa. Jadi karena setan keburu dari jeng bejeng na Sayyidina Umar, maka jeng bejengan ni kayak kiasaki dah ke foto. Berarti foto ulama je bisa memburu setan. Yang foto na baaban yang masuk kapi setan bener buru jen datang. Ya. Naam. Hadits nikah bisa kita ambil faedah pertama, an-nahyu an ittikhadis suwar dzatir ruh. Larangan membuat gambar dzatir ruhi yang mempunyai nyawa. Larang. Bahkan ini pendapat Imam Nawawi adalah minal kabair. Imam Ibn Hajar termasuk haram. Ya, dalilu ala tahrimi taswir. Berdasarkan beberapa hadis, saya ampun banyak sangkune keterangan hadis tentang as-surah taswir mereka menggambar mereka. Nomor 2, hadis mereka juga menjelaskan larangan at-takassub biha, akasab bi hasil menggambar. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas mon pacet beun ala kwa agemper ngelukis pokon cek orang cek makhluk orang atau makhluk napanya mana hewan pokon si bernyawa lain euy. Hadhihi syajar kata beliau wa kullu syai'in laisa fihi ruh. Hijriya sesuatu saya tak ada nyabah tak masalah, jual tak apa-apa, kakan hasil. Kemudian hadis nikah menjelaskan tentang yang bagi lil muslim ayyutayyiba mat'amahu wa yataharra al halal fi kasbihi. Hendaklah kita berhati-hati dalam pekerjaan nikah sebetul-betul halal, pece ongku nyari perkara si halal dalam akasab. Nah, king cek kecak ke orang. Ya mula ada saya kalah aku wah. Beda nak jual hasil gambar saya nyabah. Tapi ki mon orang nikah pun neguk kuat iman, insyaallah tak sampai ngak nikah. Ya. Jadi napa? An-nahyu an ittikhadhi suwari dzatir ruhi, larangan membuat menggambar yang mempunyai ruh. Yang kedua, at-takassub minha, larangan yaitu apa? Bekerja dengan hasil as-suwar, ittikhadhus suwar dzatir ruh. Yang ketiga, yang kita dinto yang bagi kita dianjurkan untuk apa? Ayyutayyiba mat'amahu, supaya deur ini betul-betul thayyiban. Sebagus, sehalalan thayyibah. Nah, karena apa? Karena mula dari perkara si haram. Ki apa anda ibadah? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bi, dima beda daging setombu dari perkara si haram, maka ada kenangan sepatot kenangan kecuali narakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah aman nih kalau sampean masuk bersajual lukisan kan sobungi. Sombung. Dan mak pola lenare
Mun sampai nak kare kadunge sahabat ibu ngkona beda lukisna Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali patoron ja. Beda lukisna Syekh Abdul Qadir Jailani, beda lukisna petoron. Cek sing ngelukis sering lahir bila lahir ki burung ngelukis. Saya lukis Syekh Abdul Qadir. Boja apa saya kata mon? Saya lukis Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar tak nanggung sahabat. Waduh, ya. Cek ketaran cek carpak. Boda boleh lukisan apa? Buruk. Lambok gula toman oning bedore ngajual lukisan buruk enggak ambil buruk nih Jan ceda karatin mak bisa buruk enggak ambil gambar buruk si ceda karatin doa wajah japok tompok tuh sana cila takdib je dari dimana sampai oneng ce sak gambar ce orang ki buru lahir ya jadi Allah Ta'ala neka tek kening tandingi berarti neka teronan dengan Gusti Allah tek kening Allah Ta'ala neka tandingi mun Allah Ta'ala pacatlah sagebe Allah Ta'ala neka khalaqas samawati wal arda bil haq neka Allah Ta'ala nah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dawu khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah Ta'ala yang membentuk manusia, wa sawwarakum Allah Ta'ala yang membentuk kalian semua, fa ahsana suwarakum dan bentuk tersebut adalah paling terbaik, paling bagus-bagus rupa bentuk adalah saya kandik manusia peneka berarti saya membentuk manusia peneka murni Gusti Allah. Nah, makanya para dalam ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja terus nah wa ja'ala bainakum mawaddatan pertama khalaqah wa min ayatihi di antara tanda-tanda kebesaran Allah kekuasaan Allah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Ta'ala menciptakan dari perempuan itu dari golongan kalian. Azwaja istri-istrimu diciptakan daripada kalian. Khalaqa wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Berarti orang nikah manusia nikah ciptaki dari orang laki. Karena ibu Hawa kalak dari tolang rusun Nabi Adam. Wasairun nisa min nutfir rijal. Kemudian Allah Ta'ala ada pun apa? Dalam ayat nikah wa ja'ala bainakum bene khalaqa puna bene khalaqa bene wa khalaqa bainakum mawaddatan wa rahmah tapi apa wa ja'ala mal farq bainal khalqi bainal khalaqa wa ja'ala khalaqa ini kemaknanya ciptaan khalaqa nyiptaaken wa ja'ala dadeaken mun khalaqa ini keciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ikut campur daripada makhluk. Khalaqal jibala khalaqal arda khalaqas samawati wal ard nyiptakan langit khalaqah penciptaannya Gusti Allah lah wa ja'ala lan dadiaken berarti ja'ala neka membutuhkan usaha manusia baan montroan dia sifat mawaddah warahmah cek ngente lagi pangeran baan kudu tahu dak carana nyiptaake dalam keluarga ya engki paneka mawaddatan warahmah. Omun bahagia tetap bahagia mesti tak laku. Iya aja jalan apa orang tak laku bahagia bagi diri mah. Cek genteng tak kenyang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah berarti membutuhkan usaha daripada manusia mereka untuk mewujudkan rumah tangga se mawaddah wa rahmah wa ja'ala cipta dari mareng bini cara membahagiakan orang laki cara mewujudkan keinginan sekocak samawa sakinah mawaddah warahmah. Nah neka khalaqa neka maka Allah Ta'ala khalaqas samawati wal arda adabu khalaqah as-samawat wal ard bil haq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum gandengaki bareng khalaqas samawati wal ardi bil haq wa sawwarakum menciptakan kamu dengan sebaik-baik ciptaan
ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah Subhanahu wa taala ada bu, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang telah menipu kalian sehingga kamu mampu atau berani melakukan maksiat kepada Tuhanmu. Allah taala tak debu ya ayyuhal mu'min, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhan nas. Maka Allah taala tak debu ma gharraka billah, tapi ma gharraka bi rabbika. Ini mencakup sekabin orang Islam, orang kafir masuk kabi. Ya ayyuhal insan, wahai segenap para manusia, ma gharraka bi rabbika. Allah taala tak debu ma gharraka billah, ma gharraka bi rabbika. Apa yang telah menipu kalian daripada Tuhanmu sehingga kamu berani melakukan kemaksiatan kepada Allah, kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu, fasawwaka fa'adalak, susun dengan serapi demikian rapi Allah taala menyusun manusia nika cetak beri atas, soko beri bebe, kopeng berneng pengkir, elong beri ada. Mara mau balik, kopeng aguli sampeyan beri deui, tengah corong speaker wah, ada reng tindak reng genteng, subhanallah, sahabat neng pengkir, mata sahabat ada, nyaman, kopeng berneng pengkir, ngidi ngakire nyaman. Elong mumpah elong berning budak dan masih nyium, entar yang deui ban sinyium mah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Susun demikian sedemikian rapi di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kebiasaan Gusti, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah menipu manusia sehingga berani bermaksiat kepada Tuhannya? Cek pengiran sakebe ben Allah taala tak ada ma gharraka billah, ma gharraka bi rabbika. Subhanallah. Cek bagus songku manusia nika. King cek panteng mun benebi nen deki pola no kok memandang ciptaan Allah, subhanallah. Orang bine saya jongo. Iso pantes asentaran reng bine pantes. Pahde remon beredair ya. Sentare, mosok pantes. Sentare kopeng. Aden diri ereng. Aden diri ereng boleh cek pantes. Sabuk yade bingeran kan pantes. Kan nyaman. Ya, geragane ku lho rek. Kan engki mah Jalil. Mun sampai budi derma, mun sampai umpama budi derma. Sampai ada, ayo masalah din baan gimana? Din baan sampai budi mana ngak buntok juga. Telah jalan nyorot ban. Marah. Sampai ada bingar subhanallah. Kebahasan pangeran. Leri mas tak pikir bi kulit sampean. Mak bis secereng pangeran khalaqah senyiptaki. Senyiptaki manusia. Nyiptaki langit bumi, nyiptaki swarga neraka. Amak siada pangeran sak kebaik kapir ya. Saya di manusia ni kan. Seneng abe baik kita pikir bi manusia ni kan. Oleh karena adin to hindaren ni kan hindaren. Jadi mun salah ko foto kan ada mujib ambula. Tapi lon mutu, mun mutu je tak apa-apa. Mun mutu tak apa-apa. Benih termasuk taswir polan. Pada ki bereng kaca. Oh tapi bi jeung bejengan. Kalau mun ngelukis ngebay patung ni kasih bermasalah, ancam na berak. Bahkan pendapat Imam Nawawi adalah apa? Minal kabair, termasuk dosa rajim. Termoga ilmu semanfaat. Nah, jadi ya lako rila nyaman lah. Lako apa ban? Lako nyanyi ila nyanyi. Naca kal vokal sing ngelukis ya. Lako roswaan aja. Benar lako apa bang? Glower aman glower glower sama abu maji abu pancet beta oh jauh udah sabar setia saban jauh lah kona
anu demennya mana tukang ngabai betul je lah di Mabera je neng Jawa Tengah aja nya mana apa Mojosari. Oh iya Mojokerto Mojosari lambu tak kuat ngesing ngabai betah jadi tidak sabar kadang nempel leban mentepan pada orang sepos kempos kira kau sini kene bonde saya ada pabrik napa jadi cek sampai hindar ini jadi mon anak ngember orang cetak ngember napa cole cek begi tusan eko hukum ya termoga tidak ilmu semanfaat ya. Adapun mon pacet lah kudu agember selain si anyab napa neka ciptaan selain gunung tasik bumi langit ban sipitoro ta habbah biji-bijian syair gandum syajarah kajuan jadi memahat patung bareng nyaman menggambarnya ke hukum pada lain bareng foto tapi mon orang neka sewaro ya Hashim tak kesokan foto Habib Ja'far bin Syekhana Sega Pasuruan tak kesokan foto tapi Habib Abu Bakar Gresik senang Habib Soleh Tanggul senang tambah Habib Salim Masyatiri Munadebu termasuk syarat tah ring Indonesia aku tak foto jangan Habib Salim mau tak foto juga tak sah jangan Habib Salim ya termasuk tak sah ki beda sampai mau na foto beda tuan mau na foto bi ulama ro soro atuh Allahumma ya musawwir kama jama'atana fi surah ijma'na fil haqiqah atau fil jannah wahai musawwir wahai Allah yang menciptakan surah sebagaimana engkau kami kumpulkan dengan orang yang soleh neka fi surah dalam foto ijma'na fil haqiqah papolong kuaku ning swarga ning akhirat bene karo tro apolong ning foto to bene karo selfie tak apa-apa selfie iki ae kebai story tak masalah beri ya musawwir kama jama'atana fi surah ijma'na fil haqiqah sebagaimana engkau kumpulkan kami di dunia di surah ning foto nika kumpulkan kami kelak di akhirat seneka ya bodoh saya asal halaman kami selfie cuma cek saran ada lu jasa halaman kami selfie kami lerek rasa saya masih tak ada ya apa saya cek dengan salaman ke kiai kami biasa kami mutu TV kami lerek dek kamera terus cak salam mana dek ramah. Nah, taib mentermu ketitik masih manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد رب العالمين فاتحة حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم أخي عقيل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا شنا الشاذلي ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخطائر قطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصوله مبورم المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا ولاد مرمضار وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي الحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طر الحداد قطب الغاث الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب محمد هاشم قرسي والحبيب شيبو تبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهرون الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علوي بن سقاف والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح بن موسى حامد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الحدار والحبيب محمد الهدار وأصول مهور الحبيب أحمد بن صالح الدار سرمبي بنونgan ثم إلى روحك حجي جاسم نور سالم وزوجته وكيجي هاشم رافع وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحك حجي عبد الله محسن وزوجته كيجي معروف عارفي كيجي عبد الحليم جاسم وأصولهما وفروعهم ثم إلى رؤوس بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وطن وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسبي مرضانا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ورضا ويمن علينا بكمال محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء بسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سالم منا منكم سولا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ومعاملة الخير ويعم بركاته على المسلمين أجمعين ويحفظنا من جميع البؤس والضير وأن الله سبحانه يمن علينا بكمال حسن السابقة وحسن الخاتم عند الموت وعلى من أسلف أصال مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين.